Unang yalam ka Seng NPP, but ubalong ru Chief Executive Member jong ka KHASI Hills Autonomous District Council KHADC, iba penyat sing sim, ila penpau gajing Kyrmen Skhem, baka Seng kan Khur ya gajing job ha kanik Ilekshon MP na kabenta ka Shillong Parliamentary Constituency. Hab ajing kren, ha gajing alang jong ka NPP mau kerwat Block Committee. Henin kasngi ha mau kerwat, iba sim ila ong. Baka NPP kadang yai kiu syaprang hamikalaya. Hakiway pat kiliang, State Working President ka NPP. Ubalong ru Menteri Barim Gajela, iba Hamlet Son Doling. Ila penramjur ya President ka Voice of the People's Party. Iba Ardent Basayomoj, halor kajing bomburam shu ya kibalahe lasan, ne kitemen basan. Da ka bakino iki baki sam kiat ha kapod election. Ila ong ba kum kipait riu nget chang kabalang Presbyterian, kimla ban pediang ya kani kajing syak keno. Bakum kitemen basan kibalong kum kikpa chong kabalang. Sebagai ketua Henry kenal bahwa MP election ru ngin sayo ya katong hakan kenti banta. Ini yang juga parti independen, di kondem. Yang kita jingkren ke balakla, jingkren ke bang boronshu. Yang ginangan jong di palang, kamtam ke bang Presbyterian. Dan borong ke wiwi kecaknya, ni ke bang Presbyterian. Yang kita membasan, ikan belum kikpa jong ke balang. Kita sayur jong ke balang, kita try untuk jong mesti.